फोंड्या स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्सात 30वी सब ज्युनियर आणि ज्युनियर स्टेट एक्वेटिक चॅम्पियनशीप सुरू जाल्या। गोवा स्विमिंग असोसिएशनान दवरिल्ली ही सर्त 3 दिसां चलपाची। सर्तीत झेवियर डिसोजा, श्रुंगी बांदेकार, सोहन गांगुली हे टॉप प्लेयर वांटेकार जाल्यात। स्पोर्ट्स पॉलिसीत स्विमिंगाचोय विचार करूंक जाय म्हूण गोवा स्विमिंग असोसिएशनाचो सचिव सय्यद अब्दुल उलयलो। I'm aiming for to all school should take a compulsory as an education that swimming, and then only the swimming will come up in India as well as in Goa. The kids has to take seriously, and this is what we feel that if this kind of things can be done in the school and every kid is doing a swimming, then this will go very well with the swimming arena. We have to only coordinate everybody, and we have been doing the best of the work to see that we have the best results not only at the national level but also international level. कित्याक खेळ रत्न प्राचीन तातूंत सुद्दां आमकां मेडल मेळिल्ले आसात आनी दे हॅव गॉट 3 ऑफ आवर स्विमर्स तांकां 5-5 लाख मेळिल्ले आसात। हे अशें कितें तरी जावन उपक्रम आनी आमी तांकां मॅक्झिमम कवरेज दिवची अशें इंटेन्शनान ह्या 3 दीस आमी कॅम्पिंग करतात। स्पोर्टिंग क्लब दे गोवा 7 प्रीमियर लीगाचे फायनलीत पावले। ब्रेस्तारा राती आंबेली ग्राउंडार जाल्ले मॅचीत स्पोर्टिंगान FC बार्देसाक 5 गोलांनी धाडायले। मार्कुस मास्केरानासान गोलाची हॅट्रिक मारली। केजिटन फेर्नांडीस आनी गणेश ठाकुरान 1 गोल मारलो। मार्कुस मॅन ऑफ द मॅच। लक्ष्मीकांत कतिमनी, the captain of the FC Goa team, Evancio Quadros, Ronald Azevedo, jersey number 21, Hanson Furtado, jersey number 69. Coach पाचवे YMCA नाइट्स राष्ट्रीय आमंत्रिताचे सर्तीत ब्रेस्तारा राती कोची कस्टम जिखले। तांणी मुंबई पुलिसांक 96 60 पॉइंट्सांनी मारले। आंतर मिडिया फुटबॉल सर्तीच्या फायनलीत शेनवारा सांजे नवहिंद पब्लिकेशना आड तरुण भारत खेळटले। ही मॅच पणजेच्या डॉन बॉस्को ग्राउंडार सांजे 4:30 सुरू जातली। शुक्रारा जाल्ले पयली सेमीफायनलीत नवहिंदान टायम्स ऑफ इंडियाक जाल्यार दुसरे सेमीत तरुण भारतान लोकमताक टाय ब्रेकर पद्दतीन 2 गोलांनी जैत जोडले। ही सर्त गोंय खेळा पत्रकार संघटनेन डॉन बॉस्को ऑडिटरी, GFDC आणि स्पोर्टिंग क्लब दे गोवाच्या आदारान घडोवन हाडल्या।
I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called another time to do sorry for everything that I've done. Although you never seem to be home. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.